Here we go, here good. Turigarukiye bakunzi bacu ba I&I TV Sport Rwanda. Tugarutse mu makuru y'imikino, makuru mu kuvugwa ku isi hose. Abantu barimo kwitegura ikintu kigizwe ubu ngubu ni Champions League finale. Mu Champions League finale umukino ugomba guhuza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Dortmund. Murabizi ko ikipe ya Real Madrid yahageze kwimba ikipe ya Bayern Munich ibitego 2-1. Ibitego byo bibiri bya Joselu winjiyemo asimbuye ikipe ya Dortmund yakwimba ikipe ya Paris Saint-Germain itsinze ku gice cy'imikino yombi. Match banza igitego kimwe, match yo kwishyura irongera ikindi gitego kimwe. Bivuga ko ikipe ya Real Madrid yakwimba ikipe ya Bayern mu mukino ubanza irangije ikipe ya Bayern Munich ibitego 2-2. Ibitego byombi bya Vinicius Junior, igitego cya Wasane ndetse n'igitego cya kuri penalty cya Hurricane. So dukomeza twizamukira rero amakuru y'imiriro arimo ikintu kirimo kuvugwa cyane kuri finale Champions League. Naho umutoza w'ikipe ya Dortmund yatangaje ko ntabwo bafite nta mpungenge afite kuba nta na pressure afite kuri uyu mukino wa nyuma. Avuga ko we Champions League kuri we agomba kuza gukina yumva atapanitse nta pressure irimo. Ariko ngira ngo wenda impamvu hari abivuze nuko arimo gutekereza kuko ngira ngo niyo ikipe ya mbere yabikoze muri kino gihe gutsinda Real Madrid ku mukino wa nyuma wa Champions League. Urumva ko we impamvu arimo kubivuga nuko arimo kwikuraho pressure kuba ese nawe yatsinzwe, ese bamuvuga bate. Niyo mpamvu we ngira ngo hari yabivuze kare kugira ngo abantu hari batagomeza kumutekereza ukundi cyangwa batagomeza kubifata kundi. So no gutegeza tukareba ese bihatsiki, ese game izarangira ite. Urumva ko ni ibintu byinshi bitandukanye barimo kugenda batangaza hariya ku mugabane w'Iburayi. Ubona ko Vinicius Junior we n'abagenzi be bamanutse bageze Londres hara mu Bwongereza kuko finale igomba kubera i Wembley ejo saa 2:45. Game izaba itangiye hagati ya Dortmund ndetse n'ikipe ya Real Madrid bakina finale Champions League. Amakuru y'imikino akazaba akorozi imikino mu mwaka w'imikino ukazaba ukorozinzwe hagiye gutangira imikino ya Euro 2024. So ikipe ya Real Madrid rero iri muri harimo abakinnyi bari muri Last Dance, harimo n'abakinnyi ubona barimo kugira nk'itafari nk'umusingi wabo wa mbere bashaka gushyiraho. Harimo ba Jude Bellingham, bari muri Last Dance ni Toni Kroos, ndetse n'abari muri Continuous nk'aba Rodrigo, ba Vinicius Junior. Urumva ko ikipe ya Real Madrid ifite impamvu nyinshi na motivation nyinshi kurusha ikipe ya Dortmund. So gutegeza tukareba match bizagenda bite. Intwaro zose ikipe ya Real Madrid yazimanuye. Uribuka ko yashiriweho miliyoni 1,500 ku mukinnyi nk'agahimbaza musiki nka prime, amafaranga azajya kuri konte ya buri mukinnyi nibaramuka batwaye ikintu gikombe cya Champions League. Barashaka radesima igikombe cya 15 cyabo kugira ngo bakomeze kwandika, bagomeze guca uduhigo, bagomeze kwandika amateka, bagomeze kuba ikipe y'ubukombe ku mugabane w'Uburayi. So gutegeza tukareba ese ejo bizagenda bite. Ariko ngereranyije ikipe ya Dortmund n'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid ni ekipe ifite experience ihagije muri Champions League, ko niyo kipe ifite ibikombe 12 ikubye kabiri ikipe ikurikiye ya AC Milan ifite ibikombe 7. Real Madrid igiye gukina n'ikipe ifite igikombe kimwe cya Champions League. Real Madrid ifite abakinnyi bafite experience, ifite muri defense Antonio Rudiger wagitwaye muri Chelsea, ikagira David Alaba wagitwaye muri Bayern Munich saison 2020, ikagira Carvajal umaze gutwara Champions League 5, ikagira Rodrigo umaze gutwara Champions League 3, ikagira Vinicius Junior umaze gutwara Champions League 1, ikagira Toni Kroos umaze gutwara Champions League 4, ikagira
Kamavinga umaze gutwara Champions League imwe, ikagira Modric umaze gutwara Champions League 5, Real Madrid ikwije experience yayisunika yayiherekeza kugira ngo ibone icyo gikombe. Twaje tubona kanshi Real Madrid isufura, ariko yo ikabi ikisabwa ari kimwe, ari ukubona igitego kimwe, kandi Real Madrid ifite ubushobozi bwo kubona igitego kimwe mu ikipe ishoboka yose ku isi, kandi Real Madrid ntuyishyura. Ikipe ya Dortmund ikina high line defense, igakina nka ekipe, ikazamukira rimwe ikamanukira rimwe, ikazamukira rimwe ikamanukira rimwe. Ari nacyo wabonye cyagaragaye cyananiye ikipe ya Dortmund, cyananiye ikipe ya Paris Saint-Germain kwikura mu ihurizo no kwikura muri pressing. Ikipe ya Dortmund yashoye kuri PSG. Iraje uramutoza wa Dortmund afite experience ihagije, kuko certificate afite, essence afite yo gutoza yayikuye mu Bwongereza, niho yagiye kuyikorera. Mu mutoza wize tactique na technique Ubwongereza bukoresha. Birashoboka ejo ko ya defenda neza akarikira umupira ikipe ya Real Madrid akabikubita counter attack, nk'ibyo nari nasobanuye kuri match ya Manchester City na Chelsea na Manchester United kuri finale ya FA Cup muri weekend ishize. Naramuka ari ikipe ya Real Madrid umupira igatambaza mu mada, afite abakinyi bihuta, afite umukinyi nka Jadon Sancho, akagira rimwe. Naramuka abashe guhuza hagati Emre Can agashobora gukonekta n'abarabahungu b'imbere, ndakubwiza ukuri ko ikipe ya Real Madrid nayo izahura n'akazi. Ntago izatsira Dortmund byoroshye, ariko naramuka aje ashaka gutambaza nk'uko Real itambaza, Real zamukubita bawo inye zamushota nenye, zamutsina ibitego score zaba hagati y'eshatu nenye. Dortmund bashobora kuzayirasa nka 4-1 cyangwa 3-1 niramuka ifunguye game, ikavuga reka bakine dukine noneho rwishakire. Ariko naramuka afunze, dufite experience ihagije ku ikipe ya Leipzig muri 1/8, wabonye ko yabijije icyo ikipe ya Real Madrid, yabijije icyo ikipe ya Real Madrid, kuko uribuka ko hari ya Bernabeu bangeje igitego kimwe kuri kimwe. Bana yishe cyane Real Madrid, bayizonze cyane, bashaka no kwishyura bashota amapoti, ibitego bigenda bigaruka. Ikipe ya Dortmund niza ikaza ije gukina umupira, igakora icyo bita block bar, igakina umupira wayo wo hagati, izatsinda Real Madrid. Ariko nanone ntago ari ibintu byoroshye kuvuga ngo za defender Real Madrid uyiheze. Na Man City yaragerageje birayinanira bro, ikipe ya Bayern yaragerageje birayinanira, irafunga biranga. Ifite ukuntu ifite umupira kwa Rodrigo kwa Vinicius Junior, akagara kwa Jude Bellingham akagara kwa Valverde none washira kwa kura musaza Toni Kroos. Masterclass, mastermind, no utunganya ibintu byose hagati. Hari umupira akawufata neza akawuteka, akaba none akakubuta ama profondeur. Ikipe ya Real Madrid izabara kasa mutwe ejo kuri finale, noneho ifite motivation ziri extra air. Ndakubwiza ukuri ntago bizorohera ikipe ya Dortmund, ariko ni ikipe ya Dortmund nayo ni ikina gutyo, na rero ntago bizayorohera. Ubutegeza tukareba uzaba champion winner wa Champions League ejo,
bizagera kuko bisa kose bizageza ejo saa 5 twamaze kumenya utwaye igikombe hatabaye impamvu zo kujya muri prolongation. Ubwo ejo ikitezwe no kureba Jordan Sancho no kureba Vinicius Junior, tukareba ese Jude Bellingham aratsinda ikipe ye ayereke ko yazamuye urwego. Birashoboka ko atazaserebra kuko ni ikipe niyo yamushyize ku ikarita, ariko se Jude Bellingham agomba kwereka ikipe yavuyemo ko aho yagiye bamusaba ibirenze ibyo ikipe yakiniraga. Na hejo tukabireba twese tuzaba turi imbere ya screen yacu dutegereje kureba ni iki kizava muri mukino uzabejo. Probably amahirwe menshi dahe ikipe ya Real Madrid gutwara igikombe cya 15 cya La Decima cya 15, bakakomeza kwandika amateka muri Champions League bakaba bakubye ikipe ya Milan kabiri n'igice. Urumva ni ugutegeka tukareba ko hari indi kipe izakurikira ikipe ya Real Madrid. Kwizamukira rero mu zindi update ziriho nuko umutoza Jose Mourinho yamaze kurangizanya n'ikipe ya Fenerbahce amasezerano y'imyaka 2 tayari barangije kuyanonsa. Ikipe ya Fenerbahce izagaragara mu mikino y'Iburayi muri Champions League. Ubwo ikipe ya Newcastle yari iteze ko wenda birashoboka ko yaza kuyitoza, ubwo no gukura y'amaso bagategereza bagashaka undi mutoza. Urabizi ko Jose Mourinho yagize parcours nziza kuva mu ikipe ya Tottenham, yagiye muri AS Roma kina finale ya Conference League aratsinda aheze ikipe ya Roma, ahita uwo mwaka agaruka atsindwa ku mukino wa nyuma kuri finale ku mukino wa nyuma na Sevilla kuri Europa League. Nabwo bamwibye umusifuzi Anthony Taylor yaramwibye, yamwimye penalty amwima n'igitego cyari igitego kiri clear, amwima uburyo bwe bwashobora ko yamwimye penalty ebyiri amwima n'igitego. Anthony Taylor niho yatangiye kugaragariza yatangiye gutuma abantu bamushidikanyaho. So gira ngo Jose Mourinho urumva ko yamaze kurangizanya n'ikipe ya Fenerbahce kuzayitoza zitaha 2024-2025 amasezerano y'imyaka 2. So mu ikipe ya Arsenal rero umukinnyi byamaze kurangira ni Benjamin Sesko. Impamvu Arsenal yamuguze, Arsenal yanze gushora amafaranga menshi kuri attack. Baravuga bati ese nituramuka dushoye miliyoni 70 twashoye kuri Kai Havertz tukagura umwataka wa miliyoni 100 z'amapaundi, noneho tukicaza umwataka twaguze miliyoni 70. Urumva byonyine iyo depense ikipe Arsenal yabiri Arteta arimo kureba akabara kavuga ati ngiye nkuri kugura Kai Havertz. Benjamin Sesko yaza agapusa kamukuramo, nta uko bisa kose bazavuga bati ntago turi mu gihombo cyane, kubera ko hamwe twahashoye miliyoni 45 ahandi tukashora miliyoni 35. Urumva miliyoni 70 120 zitandukanye no kuvuga ngo miliyoni 170 nizo zapotereye kuri attack. Kwa Arsenal ndibuka ko Edu Gaspar yavuze ko ikipe ya Arsenal igomba kuzinjiza umusuperstar, umukinnyi uri kuri calibre umwe, ikinjiza n'abandi bakontribute mu ikipe ya Arsenal kandi bazi umupira kandi bagomba kubyara umusaruro ikipe ya Arsenal bashakamo kugira ngo bahatanire championnat izi sezo tugiye kwinjiramo. Nkeka ko Arteta arimo irani gestion y'amafaranga, kuba twe gushora amafaranga menshi kuri attack kandi hari umuntu ugiye kwicaza. Kuko ikibazo Arsenal ifite si uburyo bw'ibitego, nubwo ikeneye mwataka uhahagarara, ariko Arsenal ntabwo ifite uburyo ntabwo ikibazo ifite ari ubwo buryo bwo kubura ibitego. Kuko Arsenal niyo kipe ya kabiri mu Bwongereza yinjije ibitego byinshi 93, nyuma y'ikipe ya Manchester City yinjije ibitego 96. Niyo kipe ya mbere ifite meilleure defense nziza, itsindwa iterwa amashoti gake, idashobora kumenaswa. Baravuga bati uburyo bw'ibitego turabibona, ariko dushobora gushaka undi muntu ufite profile itandukanye n'iyo ndi twari dufite. Kuko Benjamin Sesko ntabwo ari kimwe na Kai Havertz. Nk'urugero yihuta kumurusha, arashota, ikindi aza muri build up kandi agashobora kuhaba.
Kai Havertz w'ikintu amurusha kuba ahantu hanyaho mu gihe cyanyacyo. Benjamin Sesko ntago avuzwe cyane kubera ko hari amazina yarimo kumuryamira. Haba hari Kane muri Bayern Munich. Ariko asoje sezo atsinze ibitego 14 na assist ebyiri. Uruhare rw'ibitego 16. Ari nabyo yari yatsinze muri Red Bull Salzburg iriya muri Autriche. Baravuga bati dushobora kumuzana kuri makeya kuri miliyoni 45. Urabona ko deal yanarangiye. Igisigaye nuko umwanonsa. Deal yarangiye nuko umwanonsa nicyo gisigaye. Kandi aracyafite imyaka mike, imyaka 21. Baravuga ati waye no tutamuzana, dushobora kumuzana akaza agafatanya n'abagenzi be. Kayunguko ikipe Arsenal ikavuga ati twanagerageza kuri Rashford na tukamuzana, tukaba twagira undi mukinnyi turekura, cyangwa Rashford akaza akajya agafatanya na Trossard, none Martinelli akajya afatanya na Bukayo Saka, kuko Martinelli twabanye ko na 7 azi kwikina neza, ko Gabriel Jesus we bagomba kumugurisha, na Zinchenko bagomba kumugurisha, na Emile Smith Rowe bagomba kumugurisha, na Eddie Nketiah bagomba kumugurisha bakabona amafaranga, na Aaron Ramsdale. Arsenal ikavuga ati twebwe tugomba gutanga izindi miliyoni 100 tukagura Bruno Guimaraes, tukagura n'undi mu defenseur umwe. Niyo mibare ya Arsenal. Kavuga twebwe tugomba kurekura amafaranga atarenze miliyoni 265 cyangwa 300 z'amayero. Niyo range Arsenal ihagaze, bakavuga ati noneho umwaka utaha tuzaza umva game kuri game dutsinda, kuko baravuga bati Man City twagize amata 89, ariko uya utegereze igikombe nuko tubara muri 95. Kandi 95 mu kuva ku mikino 29 utsindira imikino 29 ukanganya imikino 3, igikombe baba bagitwaye amata 95 sorry wabo yarimo, kuko already nukuvuga ngo imikino 28 uyitsinze utsinze imikino 29 watsinda imikino 29 washyiraho noneho washyiraho na wenda n'izindi game wanganyije. Ikipe Arsenal iri kureba ikavuga iti twebwe icyo tugomba kurwana nacyo imikino 29 na amanota 87 already, ikavuga ati amanota 87 tunganyijemo byibuze izindi match tukanganyamo izindi match 8 tugatsindwa imwe cyangwa tugatsindwa ebyiri, already igikombe tuzaba twagize gute, tuzaba twagitwaye. Ntukureba kuko n'ikipe ya Man City nayo igomba kuza yiteguye. Nubwo umutoza wawe arimo kuvuga ko agiye kugenda Guardiola arimo kuvuga ko bitameze neza agomba kugenda we na Edison Moraes, no kuva ikipe ya Man City nayo uri kwibaza ko Guardiola naramuka ahinduye ni ibintu bitazoroha ikipe ya Man City, kuko twabonye ko ntabwo byoroshye gusimbura abana batoza bafite legacy mu equipe. Ngira ngo urumva ko Arsenal mu mibare yayo ikipe ya Inter de Milan irimo kumvikana n'umukinnyi wayo cyangwa se umuherwe wa umwagenti wa Lautaro Martinez, ari muri negotiation kugira ngo bongere amasezerano Lautaro Martinez bamushyire kuri miliyoni 12 z'amapaundi, yongera amasezerano mu ikipe ya Inter de Milan akomeze kuba na kapiteni wayo. So nugutegeza tukareba ese ayo mafaranga ikipe ya Inter iraza kuyamuha. Nje kubwanje Lautaro Martinez nayamuha tukagumana, ko Lautaro Martinez ni umuntu ufite DNA z'ikipe ya Atalanta mu Budage, ku buryo ikipe ya Inter de Milan hariya mu Butaliyane ukabona ko Lautaro Martinez baramutse bamwongera amasezerano ikipe ya Inter yabigumanye umwataka muzima, kandi washobora gukorana na Marcus Thuram bakagira ku bintu bikomeye cyane. Nuteza tukareba ese biri bukunde, ese amafaranga bari buyamuhe bimeze bite. Naho diru ya Jared Braithwaite mu ikipe ya Man U
bikomeje gukara rwose, abona ko bikomeje kuavansa. Birashoboka ko ikipe igomba kumugura kuko umuherwe Sir Jim Ratcliffe hari amategeko 5 yasetinze ko ayo mategeko agomba kuzakurikizwa mu ikipe ya Manchester United, niyo amategeko agomba kuzakurikizwa. Ayo mategeko rero agomba kuzakurikizwa nuko harimo gushaka abakinnyi batoya, nta byo kugura abagalacticos. Kandi umutoza bagomba gutora guselectinga agomba kuzajya avuga abakinnyi ashaka, yamara kuvuga abakinnyi ashaka noneho bakamuhitiramo batatu, bakanamaza impamvu abakinnyi bashaka. Ikindi ko ntago ari we uzajya abigurira, bo azajya avuga bashaka, noneho bashake abazane babashyira hariya, noneho bamwereka ama video noneho bafatanye guhitamo, ntago ari uzajya wihitiramo. Ifaranga rya Sir Jim Ratcliffe nta uzojya kuri ryo uko yiboneye. Ikipe ya Liverpool yo amakuru arimo kuvugwamo nuko umutoza Arne Slot akimara kwagera avuga ati ngewe mbona Darwin Nunez kunahusha ibitego ntabwo twakomezanya, niyo mpamvu ari ku isoko ryo kugura ari Watkins, umwataka w'ikipe ya Aston Villa. Arimo kwifuza ko yagura nomero 2 Slot ugomba kuza gukina mu ikipe ya Liverpool. Hari uburyo ashaka kubaka ikipe ye ku buryo noneho izabishamburiya, arashaka kuzaba yatakisha Watkins, Gakpo ndetse yatakisha na Luis Diaz, kuko na Mohamed Salah biravuga ko ashobora kugenda, ashobora kuva mu ikipe ya Liverpool. Muteza tukareba ese birakunda ko Mohamed Salah agenda cyangwa arahaguma, ukureba Nunez niki gikurikira, kuko umutoza Arne Slot arimo kwifuza Oli Watkins. Erega buriya ikintu cyatumye agenda Jurgen Klopp suko yarananiwe gutoza ikipe ya Liverpool, ahubwo nuko Liverpool ibyo yamuhaga ntabwo byahoraga n'ibyo ashaka kugira ngo ase noneho abahe ibyo bifuza. So kaya kuko no gutegeza tukareba ibigomeza kujya mbere niki, ntukureba ibiza gukurikira ku makipe yanyu mukunda. Mukomeze kugumana natwe kuri TV yanyu mukunda I&A TV Rwanda Sport. Mukomeze gukora subscribe, aricyo kintu cy'ingenzi mwibuka, share, like na comment, ariko subscribe muyibandeho cyane. Bakunzi bakadasohoka ndabasaba kugira ngo mukomeze gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana kuri umuryango wanyu mugari wa I&A TV Rwanda. Makuru y'imikino nakagaruka, mugumane natwe.